Iawang rame zainamai gigu Zeme News man sage hai manaje kulum dile. Ai ning dolak pe zai dup kaibe zai milungrin gabe man sale. MP Madhya Pradesh Radlam district na poine pe peik na zai bak chum ko jalung kele je mang ka po mene sale. Zai ai po poine pe peik na zai bak chum phungko je NICU of Maras Yaswarna tro ka chebe hospital ke admit te ga dile je sale. Zai Dr. Brajesh Lahoti ka chebe pe ai po poine zu tele je lamui le je sale. Zai Dr. Brajesh Lahoti ne sa India ram ke meaning dolak pe na poine lung kebe pe peik na zai be bak chum phung lu je lung kebe na mai ge na rai lang bre le je sale. Zai Dr. Brajesh Lahoti ne sa je India ram ge zai ge dei re ge mi song ga je twins lung ke me lamui zai ro lu jam pam je lung ke me lamui zai lo lung ke me lamui le kha ne jimna hang ke da ga ne pe peik na zai pe bak chum phung lu je ge dei re ge lung ke be je zai India ram ge zai ge dei re ge lung ke be je rai lang bre le je Dr. Brajesh Lahoti ne sale. Zai ai po point je critical condition ge lamui le here sang je lamui le chipo je ge ne doctor merap ne sa je ai po point je mati ter hang ge numai me le pakring ba sau ga dra hang ge num ga le je sale. Zai Delhi ke businessman ko Pji Narendra Kumar Agarwal ka chepe pe dagne maka ga me zai gymnasia mane pchu pe pe ke gimi ko tolu za pe dagne krol kana rangkang sutani de le za ka chele. Zai ai za maka ga mbo zamina hang madai le za sale businessman go gari pep loge zina hang madai mbo ne ten solo za go window go gari go glass te pang lo za chi chi ne pchu kam la kar hang rangai de le ka chele kam la kai be dige pe dagne pchu gimi ne ko tolu za dagne rangkang krol naria ai gomberia te tati de leza sale. Zai Pakistan go Prime Minister Imran Khan Pakistan ke majority ga dele zai pugu power ga dele je sale. Zai mang ka po mine sa zai wang dai rabe Pakistan go Prime Minister te darabe pevzi je Shehbaz Sharif ka chebe pe ne Pakistan go Prime Minister mati mag je te dai go dele je sale. Zai Shehbaz Sharif ka chebe pe je Prime Minister tati be Pakistan go ex brother le ka chele. Zai Google official mene sa Russia go hacker ne NATO go network banai European country go chapai go network hack te rakale je sale. Ai je hack te raka bze cho doi raka bze pataw ma le je NATO mene sale. Zai Russia mene Ukrainian gde Michael lab ka chebe city ge bomb khdi be building ge to gai be bigene mina me hang clear ko name chai di zai hang kai re zamdi de le je sale. Zai sources mene sa je ai je Russia me ai building khdi be Michael lab city ge attack te be Michael lab go governor Vitali Kim ka chebe pe je target te ko le je sale. Kana Michael lab go governor Vitali Kim ka chebe pe wa zaiti di bigene go office ge wang lakta de le je po jigene go office to kan siab loge pa pe ki ge bamdi de le je po jigene ring pati dile my colleague go governor Vitali Kim ka chebe pe ne sale na mai gi go Zeme News man sa ai gena loi ga dile nang ni ne pi gai zang king gai be zik ne hai manaja klum dile.